Reka twongere tubaramutse mwese abadukurikira muri hirya no hino, kuko rero dukomeze tubibagezaho umunsi ku wundi. Turi muri gakondo iwacu mu Minembwe, aho tugenda tubagezaho ibitambuka umunsi ku wundi uko habyutse ndetse n'ibikorwa byose bihakorerwa. Rero nk'uko mubibona, hano imbere yacu hari abantu benshi cyane muhamubona, harimo abamama, harimo abapapa, abasaza, abakecuru ndetse n'abana. Reka rero baze babishinzwe batubwire igitumye aba bantu bose bari aha hantu. Muraho neza? Muraho neza, nitwa Rushemeza Sebatware Felix, ndi umuyobozi w'ubwoko hano mu karere ka Minembwe. Uyu munsi ni ku wa gatandatu tariki 25 z'ukwezi kwa karindwi. Murabona ko hano turi kumwe n'abantu benshi. Hano aba ni abantu bavuye mu mikenke bahunga. Hari ubufasha bwavuye muri gakondo twarimo tubashikiriza bw'imfashanyo y'ibiryo. Muzi ko basenye bava iwabo baraza bamenyeshejwe, bageze ahangaha bagenda baba mu mazu y'abandi bantu bagiye babakira, bagira ubuzima bubi nyine kuko bari bakuwe mu zabo. Uyu munsi rero tukaba twarimo tubaheza imfashanyo yavuye muri gakondo y'abantu babagira neza, abana babo baza bakunda kugenda bahuza kugira ngo babafashe. Ni ibumba ryo kubahembura kugira ngo babone icyo barya, babone icyo bagaburira abana, kuko bavuye mu zabo badafite imyaka, ntacyo bafite. Nanone tukaba dushimira abantu bose bagize ubwo bwitange bwo kugira icyo bakora, baza bahora batekereza muri gakondo. Urabona tugize igihe turi mu ntambara zikomeye cyane za leta twugarije, ariko mu minsi mike Imana yatugiriye neza, tubona abanzi bari batugose baragiye bararenguse. Rero uno munsi wa none tukaba dushimira abantu bagize icyo bakora kugira ngo bano bantu babone icyo bagaburira abana. Nanone ntimugahweme, ubuzima buracyagoranye, ibibazo biracyari byinshi. Mukomeze muyibuke kandi mukomeze mu gutanga ubufasha, kuko nyine babaho kubera kuko mubashyigikiye. Rero ubwo bwitange tukaba tubashimiye, Imana ibaheze umugisha. Hari ukuntu uvuze ngo ibiryo, ariko wenda baza gukurikira kuri kamera baravuga ati se bya byo kurya bavuze birihe, ubufasha mwabutanze gute? Hari igihe ubu ngubu urabona ko tuvuye mu ntambara, amasoko ntararema neza, ibiryo bikagenda biboneka mu mihana hirya no hino. Ubu ngubu hari amafaranga twagiye tubaheza, buri muntu wese yarimo ahabwa $50, arizo 100 z'amakongomani, kugira ngo bagende iyo bagiye babazagahwera n'ahandi bashobore kugura ibyo bagomba kurya, ifu n'ibigori cyangwa se ibishyimbo, kuko niko bimeze rero. Uvuze ko ubufasha bwavuye? Ubufasha bwavuye muri gakondo n'abantu, ni ubumwe bwa mamituwarite y'abanyamurenge buza bugenda bukorera hamwe kugira ngo bagaburire abantu bari mu bibazo nk'aba ngaba. Mugayo Fidel, hagarariye Social Humanitaire mu Minembwe. Tukaba tubashimiye kuba ari mwe mwadufashije nka gakondo. Aba ni abanyamikenke, iyi ni impunzi zavuye mu mikenke zija mu mihana, hano mu mihana guhera mu Gahwera kugeza mu Marango hose na za Kabingo, bakuriye mu mihana itandukanye. Uyu munsi tukaba dushimiye gakondo kuba yagize icyo itanga kugira ngo ifashe aba babyeyi. Muri iyi minsi hari ibibazo byinshi bitandukanye, ariko kugeza uyu munsi twagize Imana tubona ayo mafaranga makeya kugira ngo bagure isabune cyangwa umunyu cyangwa isukari. Tukaba dushimiye umuryango wa gakondo wabonye ayo mafaranga ugafasha aba babyeyi. Turabashimiye byimazeho, murakoze. Bafashije nk'abantu bangana iki? Twafashije abantu 164. Sinzi rero nimba hari irindi jambo ushobora kugeza ku bandi ba diaspora bari hanze. Abandi ba diaspora bari hanze bashobora gutekereza, bagatekerezaho plato, bagatekereza abaturage bari mu ntambara nk'izi zitarabava hejuru, gutekereza kubafasha kuko nta masoko nihagitangira, ariko kubarahinga bakeneye imbuto z'ibigori n'ibijumba kugira ngo bahinge
bakaza bahora buri munsi basabiriza kugira ngo tweze kuko igihugu cyacu kirera ibyo twifuzaga. Rero kuko twakomeje tubibabwira rero hakaba harimo abo bita aba beneficiaire cyangwa se abashoboye kwakira iyi nkunga, reka nabo bagire icyo batugezaho. Ese ni gute wakiriye iyi nkunga wahawe? Njyewe ubona nitwa Filemo Cyiza ni umupasitori. Nitwa Filemo Cyiza ni umupasitori. Twakiriye inkunga baduhaye none y'ibihumbi 100, ubwo 100 nako amadolari 50 kuri munsi twakiriye kugira ngo tubashe kuja gukura abantu buri muntu yakafata urugo runini ibihumbi 100, urugo rutoya bivuye bababwiye ko batubwiye ko bivuye muri gakondo. Gakondo rero batubwira ko n'abana bacu bari mu bihugu byinshi bitandukanye. Sinzira ijambo bagezaho. Ijambo bagezaho no kubashimira. Ijambo ya mbere no gushima, turashimiye cyane byimazeyo ku bitekerezo bizima babonye kuko abantu bagowe twebwe twari turi mu mikenke uturonge kandi turahunga tuzara Minembwe. Imana yake ubu nyine turi mu mihana, tugiye tuba mu mihana y'abandi, mu mazu y'abandi, nta murima tugira, ntiturahinga, n'ibyo guhinga ntitwanabibona mugabo, ariko turi aho ngaho turi mu mihana. Tuba tubashimiye kuko mwadutekereje kandi nyine mwabonye kuko izi ngo ni imbaga y'abantu igomba kubaho. Ese ubwo bari ubwa mbere gakondo ikozwe? Ese ubwa mbere kabisa, hari ubundi babikoze ariko nariko turashaka kuvuga ngo bakomeze kuko twe ntituratahuka mu masambo yacu, ntabyo turafite byo guhingisha. Ku ruhande nanone hari umumama nawe sinzi icyo abivugaho kuri iyi mfashanyo bavuye gufata. Naje nyitwa Nyabigondo Gentille, umumama utuye mu mikenke. Twaje uyu munsi gufata inkunga y'amafaranga 100,000 buri rugo, nizo bagiye bafata. Ubundi kandi tubifata bivuye ku ishyirahamwe rya gakondo, abana bacu twabyaye batabanyikiye mu bihugu bitandukanye. Rero tukaba tuhaye tubashimira, dushima n'Imana yabahaye ubwo bushobozi. Twebwe twari dusa nk'abarota, twari tuzi ko twabona n'isoko, ariko ku munsi w'ejo twabonye isoko. Aya mafaranga rero turagura isukari, turagura ibumba y'ifu, abana bajye bahage. Rero icifuzo cyanje nubabwira, turasaba n'ubundi ngo tugume tube hamwe kuko ubuzima buracakomeje kandi tituratahuka. Ubu turi mwihinga ariko ntidufite n'amasuka yo guhinga ko turabona nico duhingisha. Ariko bana bacu ntimugacogore, imiryango ni myinshi ihagaze idafite ibyo hayikoresha. Turabasabira umugisha w'Imana kugira ngo Imana ibaheze umugisha. Murakoze. Nokongeraho bukeya nyine bacu twese ni ugushima muri make. Dushimiye gakondo ku mirimo itangaje bazaguma kudukorera kuva tugeze hano. Batwitayeho nk'abacu, ntabwo badutereranye ni kaya ndirimbo ngo ntabwo badusize mu nzira. Bagumye kubana natwe, baratugaburira n'ukuri mu buryo bashoboye kuko nyine n'ibibazo byari byinshi, ariko n'ubu nyine turabashimiye cyane. Imana ibaha umugisha. Ikindi ko turatekereza nyine nubwo intambara zigenda zigabanuka ko murabyumva, ko turatekereza natwe kuzotaha ko ndabona nyine bano baraha turi abanyamikenke, nubwo abandi bagiye basenyerwa bari hagufi ko baragenda basubira mu mazu yabo, ariko twebwe natwe ko turateganya kuzotaha iwacu. Ariko twatekereza nuko tuzotaha tukabona biracagoye iwacu. Twebwe ntitukigira n'inzu, amazu yarahiye yarashize uko twahunze. Mwumva kuko twaje abanyamikenke baduhagurukije saa 4 za nijoro. Tekereze ko umubyeyi wari ufite abana, hariho abonsa, hariho abafite uducuke, wari kuheka umwana ukamushyiraho isume watora agahuzu kamwe nako. Turaza tuba nyine muri ubu buzima, ariko abacu baradufashe twasanze hano. Ariko ubwo tuba dutekereza gutaha guhera ku nzu nta kintu tugira, amatara tuba turyamaho ni ay'abino Minembwe. Tuzajaga gutanga ubwire nyirizo ngo naguheza amatara yatahane guhera ku burengeti kugeza ku isahani muri make. Kandi muri abanyamurenge murabyumva, nta kintu na kimwe twahagurukanye. None kuri ubwo ngubwo nubwo tuzotaha, nimwe muzoduherekeza, nimwe muzoducura mukatugeza iwacu mu mago. Mugume mu bitekerezo cyane kandi munasaba n'Imana nyine gume duhe umutekano kugira ngo tuzotahe tuje iwacu. Ahasigaye Imana ibaheze umugisha cyane mu byanyu naho mukora hose ibagasanire.